اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. من شالوگل خوجت در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. موضوع برنامه امروز 5 اکتبر چنینند: احزاب مخالف حکومت قرغیزستان به شهرهای این کشور برآمده طلب دارند که نتیجه های انتخابات پارلمانی از اعتبار ساقط دانسته شود. حرکت به سمت مقابل و یا سدمای مرگبور در مرکز شهر خوجند با شرکت 2 افسری کارهای داخلی. تلاش فتح قلعه‌های بلند از سوی دختران افغان. آنها نگرانند که طالبان دیگر باره امکانیت‌هایشان را محدود نکنند. بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم. دیروز در انتخابات قرغیزستان 16 حزب و جنبش سیاسی برای صاحب شدن به کرسی‌های پارلمانی مبارزه بردند. اما ظاهراً این معرکه سیاسی نتوانست اختلاف در جامعه قرغیزستان را از بین ببرد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی آن کشور خبر داد که تنها 4 حزب سیاسی 107% را عبور کردند. حزب‌های پیروزی نزدیک به پرزیدنت رو به روسیه قرغیزستان است و اعلان نتیجه آوازدهی احزاب مخالف ناراضی را به گردهمایی کشید. اسکندر خوجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. روز دوشنبه طرفداران یک عده حزب‌های سیاسی قرغیزستان در مرکز شهر بیشکک گردهمایی دایر نموده طلب کردند که نتیجه‌های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر از اعتبار ساقط شود. بیش از 1000 هواداران 5 حزب سیاسی، حزب سوسیال دموکرات، حزب چانگ قزت، حزب وطن انتماقی، حزب بیگ بال و حزب رفرما در میدان الاتاوی بیشکک جمع شدند. آنها اصرار می‌ورزند که در آوازدهی روز یکشنبه تقلب گسترده، خریدن آواز و دیگر نوعی پایمال نمودن قانون جای داشت. 2 حزب بزرگ مخالف حکومت، اوتمکان و حزب ریسپوبلیکا هم تصمیم گرفتند امروز گردهمایی اعتراضی تشکیل کنند. مخالفین همچنان وعده دادند که طرفدارانشان را در دیگر شهر و ناحیه‌های این کشور به کوچه‌ها می‌برند. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان حزب‌های جانبدار پرزیدنت رو به مسکو این کشور سارانبای جیمبکوف اکثر آوازها را به دست آوردند، اما مخالفین حکومت با اشاره به پایمالشوی قانون از اعتراف آن خودداری می‌کنند. طبق نتیجه‌های پیشکی شمارش آوازها 4 حزب مره 7% را عبور نموده به پارلمانت قرغیزستان یا خود جاگورکو کنش که از 120 کرسی عبارت است راه می‌یابند. در جای اول حزب بیریمدیک با نزدیک به 24.5% رای‌ها و در جای دوم حزب مکانم قرغیزستان با نزدیک به 24% آوازها جایگیر شدند. حزب قرغیزستان با نزدیک به 9% آوازها در جای سوم و حزب ملتگرای بوتون قرغیزستان با کم بیش از 7% رای‌ها در جای 4 قرار دارد. 12 گروه باقی مانده کمتر از 7% آوازها را به دست آورده از اشغال کرسی‌ها در پارلمان محروم شدند. آنها اصرار می‌ورزند که حزب بیریمدیک صادق به پرزیدنت جیمبکوف ذخیره‌های مأموری را برای پیشبرد نامزدهایش استفاده برده است. بیریمدیک این عیبنامه را قبول ندارد. در انتخابات پارلمانی قرغیزستان بیش از 56.5% رای دهندگان اشتراک کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. آخر هفته گذشته در شهر خوجند سدماи مدهش به عمل آمد. در روی پل کهنه که ساحل چپ شهر را با مرکز می‌پیوندد شبانگاه یک بار چند ماشین به هم برخورد. صدمه قربانی در پی داشت، چند کسی دیگر مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافتند. همکار ما فرزان محمدی شاهدی به واسطه صدمه فاجعه بار بود. گزارش را کیومرثی‌عطا تقدیم می‌کند. شب شنبه روز 3 اکتبر ساعت 22 در روی پل اسماعیل سامانی معروف به ماست کهنه شهر خوجند 5 ماشین به هم برخورد که این صدمه باعث هلاکت دست کم 1 نفر و آسیب برداشتن چند تن دیگر شد. اکبر شریفوف سخنگوی ریاستی وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 5 اکتبر در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت در این صدمه بهرام عظمتوف ساکن 33 ساله شهر خوجند و کارمند شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در ولایت سوخت با اتومبیل تمغه جیپ مرسدس بنز جی ال رقم دولتیش 0174 به سمت مقابل برآمده به اتومبیل اکبر غفارزاده ساکن 32 ساله شهر خوجند کارمند شعبچه کافتکاو جنایی شعبه کارهای داخلی در شهر خوجند با تمغه مرسدس بنز رقم ترانزیتیش 4055 برخورده است که در نتیجه دومی با جراحت‌های وزنین در جای حادثه به هلاکت رسید.
4 нафари дигар аз ин ҳодиса барои муоинаи тиббӣ ба беморхона интиқол дода шудаанд ва чигунагии вазъи саломатии онҳо дертар муайян хоҳад шуд. масъулини ин ниҳод ба таври дақиқ нагуфтанд ки Баҳром Азаматов дар ниҳоди тобеи онҳо чӣ вазифа дорад. вале ба навиштаи бархе аз расонаҳои мустақил ва шабакаҳои иҷтимоӣ Баҳром Азаматов дар шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд масъулияти додани рақамҳои давлатиро бар дӯш дорад ва аз кормандони пурнуфузи ин ниҳод ба шумор меравад. ҳамчунин дар ин тасодум боз 2 Мерседес Бенз ва як нақлиёти тамғаи Нексия низ осеби ҷиддии техникӣ дидаанд. ба гуфтаи Акбар Шарифов, нақлиёти тамғаи Нексия ба ронанда Раҳимов Абдуқайюм соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри Хуҷанд бо рақами давлатии 0703 ва як Мерседес Бенз бо рақами давлатии 1111 ба сокини 23 солаи шаҳри Хуҷанд тааллуқ дошт. вале ҳоло исми 2 нафар ронанда гуфта нашудааст ва ба гуфтаи масъулин дар сурати маълум гардидани сабабу омилҳои садама тафсилот нашр хоҳад шуд. ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд таи моҳи сентябр дар роҳҳои вилоят 31 садамаи нақлиётӣ рух дода боиси марги 19 нафар ва ҷароҳат бардоштани 24 тани дигар шудааст. фарзон муҳаммадӣ, радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. имрӯз дар Тоҷикистон рӯзи забони давлатиро ҷашн мегиранд. бо вуҷуди он ки қонуни забони тоҷикӣ тақрибан 13 сола пеш қабул шудааст, баҳсҳо атрофи имло ва пешниҳоду талошҳо барои ислоҳи он солҳо боз идома дорад. ин кӯшишҳо аз он ҷо низ манша мегиранд ки дар матбуот шаклҳои гуногуни навишт ва истифодаи бемеъёри калимаҳо аз забонҳои дигар ба авҷи худ расид. соҳибназарон мегӯянд ки дар фановариҳои навин низ тоҷикон водор мешаванд аз истилоҳоти забонҳои ғайр кор бигиранд. атрофи ин мавзӯъ бароди Суфӣ дар гузоришаш суҳбат мекунад. бо гузашти 31 сол аз қабули қонуни забони давлатӣ ва рушди босуръати фановариҳо ҳанӯз ҳам истифодаи воҷаҳои фановарӣ дар Тоҷикистон яксон нест. ба қавли бархе аз коршиносон ҳам дар шароите ки фановариҳои ҳамарӯза рушд мекунад вуҷуди чаҳорчӯбае барои истифодаи воҷаҳои фановариҳо зарур нест. бо роҳи ҳар қадар ки тарафдорони ини он тарҷума бисёртар муҳтаво истеҳсол кунанд, бисёртар муҳтавои босифат истеҳсол кунанд ки дар байни мардум он паҳн шавад, ҳамон қадар ҳамон тарҷума бисёртар забон зада мешавад, бисёртар дар фикру мафкураи инсон ҷо мегирад. барои ҳамин дар ин ҷо ягон гӯем қонуну қоида қабул кардан зарур нест ва дар кор ҳам нест. ин ҷо бояд озодӣ бошад. ба гуфтаи коршиносон аксари истилоҳоти фановариҳо ба шеваҳои мухталиф ба забони тоҷикӣ тарҷума ва паҳн шудааст ки корбаронро дар бисёр маврид ба иштибоҳ ва нофаҳмӣ мебарад. бо манзури ин мушкил аксари истифодабарандагони воҷаҳои фановарӣ шакли англисӣ ва ҳатто русии он истилоҳотро ба кор мебаранд. чунин луғатҳо аллакай мавҷуданд, яъне чунин луғатҳоро аллакай сохтагӣ ҳастанд, онҳо дар интернет ба таври ройгон дастраси ҳамагон аст, аммо аз кадом сабаб онро истифода намебаранд, чунки муҳтаво бо забони тоҷикӣ кам аст. таҳлилгарон бар инанд ки барои сохтани воҷаномаҳои комили истилоҳоти фановариҳо ҳамзамон бо забоншиносон бояд мутахассисони ин бахши муҳими илму фановарӣ ширкат кунанд. ҳамзамон ба гуфтаи онҳо омӯзиши истилоҳоти фановариҳо бо забони тоҷикӣ бояд аз мактаб шурӯъ шавад. ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон ки забони модарӣ ва забони давлатӣ тоҷикӣ ҳаст ва ягона забоне ки ман медонам ҳамчун мактаббача фарз кардем, агар дастрасӣ ба ин технология бо забони хуби модариам дошта бошам, дарки технологияҳо аллакай дар синни мактабӣ дар ман пайдо мешавад ва то замоне ки ман коршиноси соҳаи гуногун мешавам, аллакай медонам ки мафҳуми ҳадафи ин технология чист аз номаш. ба қавли Атоев, дар ҳоле ки вазорати маориф истифодаи телефонҳои ҳушманду планшетҳоро дар мактабҳо манъ кардааст, кӯдакон истилоҳот ва истифодаи ин фановарии иттилоотиро аз кӯча меомӯзанд. ва ҳатман ки омӯзиш дар доираи макотиби дар доираи муассисаи расмӣ сурат нагирифт, ӯ дониши андӯхтаву таҷрибаи андӯхта коста мебошад ё
пурра намебошад. коршиносон таъкид мекунанд ки истилоҳоти фановариҳо бояд аз забони асл тарҷума ва дар вожаномаҳои ба корбарон пешниҳод шавад. зеро тарҷумаи ин истилоҳот аз забони дуввум метавонад муҳтавои маҳдуд дошта ва ба таври комил мазмунро ифода накунад. меравем ба Афғонистон. Як гурӯҳ аз бонувони номҷӯи афғон мехоҳанд баландтарин қуллаи Афғонистон ва ҷаҳонро фатҳ намуда ба аҳли олам нишон бидиҳанд ки аз дасти онҳо низ қаҳрамонӣ меояд. яке аз ин духтарони шуҷоъ Фотима Сулаймонӣ аст, ки чандин қуллаи Афғонистонро ҳамроҳ бо тимаш фатҳ кардааст. дар ҳоле ки ӯ ва дугонаҳояш аз музокироти сулҳ бо толибон интизороти зиёд доранд, боз ҳам ташвишашон аз ин аст ки дар музокирот ҳуқуқи занон нодида гирифта нашавад. кӯҳнаварди 18 сола аз шаҳри Кобул Фотима Султонӣ тавонистааст 4 қуллаи мушкилгузари Афғонистонро фатҳ кунад. ҳоло ӯ ва гурӯҳи 9 нафараи кӯҳнавардони ҷавони афғон аз ҷумла 3 духтар нақша доранд қуллаи Мирсамирро дар баландии 5809 метр фатҳ кунанд. ин қулла дар кӯҳҳои Ҳиндукуш воқеъ мебошад. баъд аз ин кӯҳнавардони ҷавон мехоҳанд барои фатҳи баландтарин қуллаи рӯи олам Эверест ва ё Ҷомолунгма ба Непал сафар кунанд. خب ما هدف اصلی ما همی است که ما به تمام جهانیان نشان بدیم که بانوان افغانستان هم قدرتمند هستند، میتونن کارهای سختی را که مثلا مردم ما انجام بدن ما میتونیم انجام بدیم. فاطمه حتی در دوره اوج کرونا ویروس هم از این شغلش دور نشد و کوهنوردی را دوام داد. ماه اوگوست او به فتح ناشک بلندترین قله در افغانستان که در بلندی 7492 متر جایگیر است دست یافت. او همراه با والدان و خواهر خردیش در شهر کابل زندگی می کند. پدری او به خبرگزاری ریترز گفته است که همیشه برای موفقیت‌های دخترش خوشحال می شود، ولی چون پدر تشویش هم دارد. بله، به خاطر از این که مثلا ما شاهد از این صحنه هستیم که مثلا کسایی که مثلا زیادتر امیرخمی مثلا معروف شده یا مثلا بعضی خدمت‌های کرده از طریق طالبان مثلا تحت ترور قرار گرفته. ترجیح این واقعا جای نگرانی، من نگران هستم دیگه از این بار. در شب و روزی که تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با طالبان ادامه دارد، بسیاری‌ها از آن هراس دارند که در پی این سازش مثل سالهای 1997 2001 فعالیت زنان دوباره مسدود خواهد شد، مخصوصا در عرصه ورزش. طالبان میگویند نگاه آنها تغییر یافته است، اما اظهارات آنها در رابطه به حقوق زنان نگرانی همدسته فاطمه را به بار آورده است. خواست ما از طالبان این است که وقتی که باز دوباره آمدن، یعنی صلح کردن با دولت اسلامی افغانستان، مانع دختران نشه که ورزش کنند و مثلا تا قدر که ما پیشرفت کردیم در طول این قدر سالا، مثلا ما اولین تیمایی هستیم که کوهنوردی میکنیم. ما میخوایم که امید دستاوردی که ما داریم در سالهای دیگه دوباره از ما گرفته نشه، همه قدر که ما پیش آمدیم، یعنی در عرصه کوهنوردی باشه، در عرصه ورزش، درس، تعلیم. ولی فاطمه امید دارد که در آینده نوابسته به آن که کی سر قدرت می آید، با ورزش رو آوردن زنان را جانبداری می کند و با این راه افغانستان را یک کشور پیشرفته معرفی نموده نشان می دهد که زنان افغان هم هنر و مهارت دارند و می توانند قله های بلندترین عالم را فتح کنند. و در دوشنبه امروز مدیر شعبه نقصان‌های مادرزادی و اقتباسی دل مرکزی جراحی دلورک‌ها اکرام بولتابویف درگذشت. و یکی از بهترین جراحان قلب به شمار می‌رفت. دوستان و نزدیکان میگویند بولتابویف از ماه سپتامبر گرفتار ویروس کووید 19 شده بود و زیر دستگاه ایویل و خود نفس‌دهی صنعی می‌خوابید. اکرام بولتابویف همگی 44 سال داشت. او جان صدها نفر خردسالان و کلانسالان را نجات داده است. در تاجیکستان او اولین جراحی بود که دل طفلی همگی 3 کیلو وزن داشته را جراحی کرد. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.